Ndabasuhuje bapiyoniye mwese mumeze neza. Umunsi rero hari inkuru kuwa timu yaduhaye umunsi w'ejo ngiye kubabwiraho. Ni inkuru ivuga ko grace period yongerewe, ni igihe cy'imbabazi. Rero ibi bivuze iki? Reka twinjire mu nkuru. Hano ngiye ku rubuga rwa X, aho ndi kureba amakuru kuwa timu yaduhaye, kandi aya makuru ari no muri dashboard zacu. The KYC and mainnet migration deadlines for the grace period have been extended one last time to 8 a.m. UTC on March 14, 2025, allowing additional time and opportunity after open network for real pioneers to verify their balances and migrate to the mainnet. Ari kutubwira ko igihe cy'imbabazi cyongerewe kigezwa kuri 14 z'ukwa gatatu, saa 2 za GMT UTC. Ubwo twebwe ni saa 4. Murabizi ko iriya launch yabaye nayo yabaye kuri saa 2 za GMT. Ino iwacu hari saa 4 za mu gitondo. Bivuga ngo rero umuntu wese wacikanwe, umuntu wese utarakoze KYC, umuntu wese utarakoze zira step zindi zikurikiraho, agomba kuzikora kugira ngo iki gihe cy'imbabazi kitongera kumucika. Batubwiye ko iyi nshuro noneho ari iya nyuma. Ni iya nyuma, kandi murabizi iriya tariki ya 14 z'ukwa gatatu ni itariki igiye kwandika amateka akomeye mu mateka ya cryptocurrency cyangwa mu mateka y'ubukungu bw'isi. Bivuga ngo rero iriya tariki dukwiriye kuyitaho, ntizarinde igera tutarakora KYC cyangwa ngo dukore ibindi byose badusaba. Zira step 7 zaba zisigaye. Ahangaha rero bari kuvuga ngo learn more. Ushaka gusoma iyi nkuru yose wakanda hano kuri learn more, cyangwa na hariya muri dashboard wakanda kuri learn more ugasoma inkuru irambuye. This extension especially helps pioneers who have recently returned and want to re-engage with the network now that Open Network is live. Bivuga ngo iki gikorwa cyo kongera igihe cyo gukora KYC ndetse no gukora zira step zose kiri gufasha cyangwa kizafasha abapiyoniye bagarutse vuba ndetse bashaka gukorana n'umurongo wa Pi Network mu gihe ufunguye. Ubu ngubu uri live, bivuga ngo urafunguye. Network zo hanze cyangwa imishinga yo hanze iri kwihuza na Pi Network. Bivuga ngo rero barafunguye rwa rukuta, barukuyeho firewall, bayikuyeho. Ubu ngubu umuyoboro urafunguye wose. Upholding Pi's core objectives of inclusivity and fairness. Bivuga ngo iki gikorwa kije kigamije kwimakaza cyangwa gushyira mu bikorwa intego z'ingenzi zo kudaheza ndetse no gukorera mu mucyo. Mbese izo ntego ni za Core Team cyangwa Pi Network. Submit your KYC application and complete your mainnet checklist by 8 a.m. UTC on March 14, 2025 to avoid any forfeiture. Rero bari kugusaba gukora KYC no gukora ziriya step zose zo kuri mainnet checklist, kirinda kurenza saa 2 cyangwa saa 2 za GMT cyangwa UTC, saa 4 zinaha kuri la tariki ya 14 z'ukwa gatatu 2025. Kandi uyu munsi murabizi ko niwo munsi bazarunshingiraho
open mainnet. Open mainnet ni ukuvuga ngo rero ziriya company cyangwa ziriya application zo muri ecosystem zizatangira gukora. Nka SIB yavuze ko izatangira gukora kuri 14 z'ukwa gatatu. Rero uriya munsi tutegerezanyije amatsiko menshi. Rero wowe wacikanywe cyangwa ufite abantu bacikanywe, ni igihe cyo kubibutsa kugira ngo aya mahirwe atabacika, kuko Pi bakoreye ntago bazibona nibadakora ibisabwa. Ngo rero umuntu wese ufite amatwi, umuntu wese ufite ubwenge akwiriye gukora ibi bintu, kuko iyi deadline cyangwa iki gihe ntarengwa bashyizeho ni icyanyuma. Dore handitse ngo grace period final deadline extension. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni iya nyuma. Umuntu uzongera gupyinata cyangwa akagenda uko yishakiye agaseta ibirenge, Pi ze azazibura. Kandi mwarabibonye ko Pi yabaye amafaranga. Ubu ngubu ushobora kujya kuri exchange ukayivunjisha ukabona amadolari iri kuvunjwamo. Nubwo ari make ariko nayo wayabona. Urumva rero Pi abantu bavuga ngo ni igicupuri, abo bantu ntago bafite ijambo, ahubwo barahindutse, bagarukiye Pi. Natwe twese abatusebyaga, abatuvugaga nabi, basigaye bavuga bati Pi burya uziko mutabeshyaga. Ibintu rero biri kugenda bihindura isura. Iriya tariki ya 14 reka tuyitegerezanye amatsiko menshi, turebe ibintu bigiye kuba muri blockchain ya Pi network, ko kiriya giciro cya GCV cyanditse muri blockchain. Reka rero dukomeze dukore ibisabwa, cyangwa tunashishikarize n'abandi bantu batarakora bino bintu bari kubasaba, kugira ngo Pi bakoreye n'izo wabakuyeho kugira ngo uzibone. Rero ntago nasoza ntakubwiye gukora subscribe kuri no channel yanjye Jingo Nyemazi, kugira ngo ubutaha utazabura amakuru nk'aya. Kandi tuzakomeza kubaha amakuru meza, amakuru arimo avugwa, arimo acicikana kuri uyu mubumbe w'isi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.